i dobrodošli u novi video. Evo, dugo se nismo vidjeli ni čuli. Budemo malo pričali o Renaultu, o Mercedesu. Ovo smo neku novu pilu kupili. Hvala vam na 231 pretplatniku. Pretplatite se obavezno na kanal. Ovo je traktor 84 konja. Novi je u našem dvorištu. Jučer smo išli malo, se vozali, kupali, janje vrtli i tako. Na Kupi. Evo. Ima pulfer kuku. Ima dovoljnu kuku. Ovu sam gumu zajebo. To je traktor 84 konja, sam već rekao. MVM-ov motor ima. Vidite. Ne znam s čim se zabavljate vi, ja trenutno sa sjenom. Još malo sam gotov, kod nas je kiša zajebavala. Evo da malo iznutra vidite. Znači ovdje ima, vidite, brze i spore. Ovo mu je ručna, ovo mu je 540.000 okrtaja, ovo mu je špera. S ove strane nisam ga baš očistio. Ovdje ima 5 brzina i svaku brzinu morate prekalati na, vidite, na pola. Evo vidite. Evo ovdje mu je ovdje mu je ta tablica. Ovo mu je ručni, znači mehanički reverser. Ovo mu je ručni kardan. Na satu ima 7671. Nije baš, sat nije točan. Ovo mu je hidraulika, ovo mu je fina hidraulika. Znači kiper ventili. Normalno kočnica, gas, ručni gas. Ako koga zanima. Znači elektronsko uključivanje prednje vuče. Sirena. Svjetla radna, žmigavci sva 4 i tako. Znači ovo normalno vidite ima, samo sekundu dugo sam radio. Kazaljka mu od goriva radi, temperatura radi, ima interkuler. I šta da vam još kažem, ne znam ni sam. Traktor imamo mjesec dana, malo više. To izgleda solidno, puno je bolji od Fijata. Udobniji, ima ZF-ovu getribu. Ima još neki sitnice za napraviti oko njega. Evo. Traktorčić je mali, onako zgodan. Za sitnu poljoprivredu. Jako dobar. Evo. Za sitnu poljoprivredu dobar. Vidite, lijepo izgleda. Ima u sredini klip. Šta da vam još kažem, intercooler sam rekao da ima. Ima 3900 kila, 93. godina je. I tako. Budemo sad više videa snimali, nismo imali vremena da snimamo. Trebala nas je košnja, malo smo se i uljenuli. Ovdje mu je mjera čulja od getribe i hidraulike. Ovdje mu se lijeva ulje. Ima ove full cool potizače, automatsko kopčanje i tako. Evo, toliko toga od mene za danas. Obavezno se pretplatite na YouTube kanal. Cvanci, još jedan put hvala puno na 231 pretplatniku. S tim da nisam bio već dugo, solidno je, solidno. Lijep pozdrav i čujemo se opet.